I veliki pozdrav za sve vas koji gledate ovaj video. Znači, danas ćemo raditi reakciju challenge 10 puta glavom od vrata od ormara. Pa da više ne uvodim, da krenemo. YouTuberi, danas radimo još jedan challenge kojim je zvonaka momak iz Velike Kladuše. A kako se taj momak zove, Jarane? Zaboravio sam mu ime. Jebi ga, Jarane, kako ćeš da zapameti koliko je 9 puta 9? Da lupim 10 puta glavom od ormara. Od vrata od ormara. Hajde da i to vidimo, hoćeš moći izdržati. To je to. A da vi vidite. Jedan. Dva. Tri. Dva. Ovo sam stavio ovako u ruku. 3, 4, 5. Pa Jarane, znam ja da boli glava. Gdje ćeš bolan glavom od ormara? Konju jedan. 6, 7, 8, 9, 10. Dobro, bolan, dobro, nemoj više. 11, 12. A jesi nedokazan jebote. 13. To je bilo sve za ovaj video. Lajkujte, subscribeujte moj kanal, komentaršite ovo. Ćao. Ćao.